Kada se govori o opoziciji u Srbiji danas, vrlo je važno znati da opozicije praktično u relevantnom smislu ni nema. Kada se pogledaju parlamentarne stranke opozicione, a njih formalno ima 6, to ni nije neka opozicija. Razlog u tome leži u definiciji opozicije. Opoziciona partija bi trebalo po svim pravilima da bude neko ko je oponent programu režimske partije. Da oponira programu, a ne da se trka, da tako kažem, sa režimom u istom programu. Posljedica toga je posljedica pre svega činjenice da je režim podigao iz svojih razloga još za vreme postojanja Socijalističke federativne republike Jugoslavije jedan nacionalistički talas srpskog nacionalizma na kome je ta opozicija u stvari uzjahala, pa su kao jahači na dasci jahali na talasu koji nisu oni podigli. Zbog toga ste imali situaciju u Jugoslaviji krajem 80-ih da se nacionalna inteligencija okupljena oko, recimo, Srpske akademije nauka i umetnosti takmiči u tom srpskom nacionalizmu praveći kojekakve dokumente o ugroženosti srpskog naroda. Najpoznatiji je verovatno memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti koji se pojavio u javnosti polovinom 80-ih godina, koji su postali za sutra, da tako kažem, to jest, nažalost, za našu krvavu današnjicu, da tako kažem, dokumenti i platforme mržnje na kojima se svo ovo zlo u Jugoslaviji dogodilo. Ta opozicija o kojoj govorim je mahom bila vođena od strane disidenata iz komunističkog vremena, kada je na čelu Jugoslavije bio maršal Josip Broz Tito. U svemu tome postoji velika krivica Zapada, jer je Zapad u svom antikomunizmu favorizovao sve one koji su bili antikomunisti ne gledajući nigde ni kako. Kada se pogledaju bivše istočnoevropske zemlje, vidi se jedan zanimljiv podatak. Da recimo u Poljskoj 99% ljudi se izjašnjavaju kao Poljaci, u Mađarskoj se 97% ljudi izjašnjavaju kao Mađari i tako dalje. Procenti su uglavnom slični za sve zemlje, pa uključujući čak i Čehoslovačku, koja je posle raspada ostala u situaciji da je u Češkoj republici 2,8% populacije čine Slovaci, a u Slovačkoj 3% Česi. Dakle, to su bile nekakve nacionalne države gde su nacionalisti bili od strane Zapada uvažavani kao ljudi koji mogu svojim nacionalizmom da se suprotstave komunizmu i da budu na neki način nosioci njegovog rušenja. Međutim, previdela se jedna sitnica u vezi Jugoslavije, da je Jugoslavija bila ne samo zemlja mnogo naroda, nego i mnogo izmešanih naroda. Najbrojniji narod u Jugoslaviji bio je srpski sa 39,9% stanovnika. Međutim, van svojih etničkih republika u Jugoslaviji, koja je imala 6 republika i 2 autonomne pokrajine, živjelo je preko 8,5 miliona ljudi. Što znači da su oni bili tako izmešani da bi bilo kakvo njihovo nacionalno razdvajanje sasvim sigurno moralo da dovede do strašnog rata kakvog danas imamo na prostorima bivše Jugoslavije. Favorizujući disidente u bivšoj Jugoslaviji, Zapad je u stvari sejao seme zla, jer su oni bili nosioci nacionalizma i svega onoga što se posle pokazalo kao pogubno i za Jugoslaviju i za sve ljude u njoj. U takvoj jednoj atmosferi podizanja nacionalnih tenzija, u atmosferi favorizovanja nacionalnih programa, koji su odavno se pokazali kao štetočinski, je došao i pad svetskog komunizma, pa samim tim i potrebe za promenama u Jugoslaviji. I umjesto da se išlo od onoga što je do tada već učinjeno, a Jugoslavija je ipak bila zemlja u kojoj je komunizam bio nešto drugo, sam Josip Broz Tito, da bude malo ciničan, nikad se nije ni ustanovilo da li je zaista bio komunista ili je ta komunistička partija bila samo tim za koji je igrao. Dakle, komunistička partija nije došla na vlast u Jugoslaviji na ruskim bajonetima, kao u najveći deo zemalja Istočne Evrope, nego je došla na vlast borbom protiv fašizma i nadnacionalnom opcijom, koja je bila u stvari jedini spas za višenacionalnu i nacionalno izmešanu Jugoslaviju. Upravo boreći se protiv Josipa Broza Tita i njegove politike, boreći se protiv upravo onih tekovina koje je strašni holokaust Drugog svjetskog rata doneo na prostore bivše Jugoslavije, nacionalisti i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji su uspeli da razbiju Jugoslaviju i da počnu sa neostvarivim programom stvaranja etnički čistih država. Podsjetio bih vas na jedan podatak. U Bosni i Hercegovini je pre ovog sada rata živjelo 4,5 miliona ljudi.
A od tih 4,5 miliona ljudi danas, 95. godine, tamo gde je živjelo pre rata 92. godine, živi svega 1 milion ljudi. Znači tamo gde su živjeli pre rata. 23% ljudi je samo ostalo u svojim domovima. Svi ostali su ili proterani ili pobijeni. A od toga polovina populacije, 2,5 miliona ljudi je otišlo van zemlje. Dakle, ta teorija da je nacionalizam negacija komunizma se pokazala u Jugoslaviji kao pogubna. A samim tim pokazalo se nešto što je svako mogao i sam da zaključi pre toga, a to je da disidenti, kada nema komunizma, više ne igraju onu ulogu koju su igrali u vreme komunizma, a to je nekakve demokratske korekcije komunističkog režima ili ti slobodno mislećih ljudi. Jer mi ovde vidimo disidente kao imelu. Imela postoji dok postoji drvo na koje raste. Kada nema tog drveta, nema ni imele. Takav je uloga bila i disidenta ovde. Nažalost, oni su to preživeli. I preživeli su stvarajući koje kakve stranke i strančice, koje su mahom sve imale isti program, sve su mahom kao pogonsko gorivo koristile srpski nacionalizam i mahom se sve angažovale u ovom ratu na toj velikosrpskoj hegemonističkoj strani. Kako vreme prolazi i kako je režim nateran da se okrene od te hegemonističko-imperialne politike koje je vodio prema svojim dojučerašnjim sugrađanima iz drugih republika bivše Jugoslavije, tako su i ti jahači na talasima srpskog nacionalizma sve i više ostajali nasukani na stenje realnosti. A naša realnost je da je ovog trenutka u Srbiji, recimo, nacionalni dohodak po glavi stanovnika 11 puta manji nego što je bio pre rata. Došli smo u situaciju da je najbolji deo populacije, najbolji u smislu najproduktivniji, ono što smo imali najviše obrazovano, najdemokratski opredeljeno, jednostavno izbjeglo u inostranstvo i počeo da traži sreću negde drugde. Mi smo osiromašeni ne samo zbog strašnih razaranja koje je ovaj rat doneo, nego i zbog gubitka ljudi koji bi mogli da poprave štete koje je režim Slobodana Miloševića naneo celoj ovoj zemlji. Sa druge strane imate ove fašiste, Srpsku radikalnu stranku, Vojislava Šešelja, koji su od početka se zalagali za vrlo slične ciljeve, ali su oni bili organizovani od strane režima kao kontratek Srpskom pokretu obnove, koji je vrlo autentična stranka, i samim tim su mu odvlačili članove terajući tvrdu nacionalističku opciju. Oni su ostali dosledni toj opciji, ali ta opcija više u istorijskom smislu nije, da tako kažem, konkurentna na političkom tržištu i oni nestaju. Svakoga dana sve više, jer više iza njih ne stoji državni aparat kao što je stajao na početku, nego stoje samo sve malobrojniji članovi.